Acara ini disponsori oleh Pemirsa Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BKPAD Kabupaten Bangli ngejantenang side mangge anceng pikolehan sanerau saking pajak hotel dan restoran PHR warse kalih tali kalih likur. Wilangan anceng PHR warse nemangkin inggih punika 4,5 miliar rupiah. Kepala BKPAD Kabupaten Bangli Dewa Bagus Riana Putra Mausam mungguh ring APBD induk warsa kali-tali kalih likur anceng PHR nyane inggih punika siki 6,5 miliar rupiah. Selantur nyane ring APBD perubahan anceng PHR kawawahin dados 4,5 miliar rupiah. Rau mangkin kauningin anceng sanes sampun kepanggih mungguh ring wilangan 3,1 miliar rupiah. Selehin saking pemargi ucap pai ketandani ngejantenang yening anceng sanes sampun katetapang side kepanggih ring panguntat warsane mangkin. Ketarkayang side ngelangkungin anceng inucap yening selehin saking panglimbakan PHR di tepengan mangkin. Ring sajroning usaha nincapang pikolian sanerau saking PHR BKPAD selami puniki sampun ngelaksanayang makudang-kudang pangupaya sekadi masang piranti elektronik anggen ngerekam transaksi penjualan ring mekata restoran miwah rumah makan. Lianan punika BKPAD taler nedunang tim pengawas pajak ring restoran miwah rumah makan. Riana ngawawahin ring warsa kali-tali 3,likur anceng pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangli karencana yang nincap sayang ring warsane mangkin. Ring warsa kali-tali kalih likur anceng PAD Bangli inggih punika 116 miliar rupiah. Raris ring warsa kali-tali 3,likur karencana yang satak 17 miliar rupiah. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.